Inshuti bakunze muri ko muradukurikirana igitondo ciza kuri bamwe, umunsi mwiza ku bandi, ijoro ryiza kuri ku bandi bivanye naho murufatiye. Yesu Kristo wa Nazareti akugire neza. Reka ndakumenyeshe ko ijwi rikumva ni Prophete Albert kuva United Pentecostal Church Kigobe Gihosha Bujumbura Burundi. Twama dufite service nziza kuri UPC Kigobe iminsi yose ku gatatu Deliverance Geriso Prophecy, dimanche naho yitwa dufite service nziza. Abari muri Centre Ville guhera itariki imwe kuri Hotel Pacifique iminsi yose kuwa mbere tuzaba dufite nabo service nziza, tuzabagira service nziza zibiri. Abari muri Kote Kanyosha guhera mu kwa kane mu ntago zo kwa kane tuzabagira service iminsi yose kuwa gatanu ndetse na samedi. Karibu rero, turacarondera iby'inyubako kubizi, ariko kandi ubishoboye washobora kudufata mu mugongo. Ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga naho utagira icyo ukoze ubutumwa bw'Imana nta cabuzibira na kimwe na satani y'abasatani cyangwa abaki ntabwo bashobora kuzibira ibyo bikorwa. Ndakwifurije rero umunsi w'umugisha n'umuhezagiro, ndakwifurije itariki 20 yo kwabona igitangaza ku buzima bwawe. Karibu Yesu aguriye neza, usangize ukore sabone ariyo partage na partage ariyo subscribe yose, j'aime like, ibyo byose ubikore kuri kino kiganiro, maze ubabarire ati mu Burundi dushimiye Imana turafite umuhanuzi w'amahanga yahanuye byinshi. Nabikwibutsa twarahanuye ibizabera muri Tanzania ko President Magufuli azatogwa, turahanura mu Burundi uzatogwa, turahanura muri Uganda, turahanura mu bihugu bitandukanye no muri Amerika hose. Ibyo byose twagiye tubihanura, kandi ibyo tuvuga abari ibintu by'ukuri ubuhanuzi navuga papes prophecy authentique précise spécifique abari ukuri. Karibu rero ubuzima bwawe buzahinduka. Reka ndakubare ko Yosuwa niwe yatumye ashikana ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo yari umudandaza, ntabwo yari umunyapolitiki. Igihe uhuye n'umuvugishwa, igihe uhuye n'umunyamavuta, nawe ubuzima bwawe burahinduka. Yesu Kristo amuhe icyo umutima wawe wifuza.